Pitaq kay Víctor Sanabria nisqa Perú suyupi kay policíakunaq comandante general de la Policía Nacional del Perú nisqanku imata ruwasqa kay runa Arequipapi llank'aqchadran karan kay unay watakunaña chaypis qollqita pay chaskiq pimanta kay mineros informales niqsi qollqita qoqku wakintaqa qorichapi qoqku imapaq paykunata hark'akunanpaq mana ima rimarinanpaq yacharanguillo mana wawqi kunaqa pero suyunchikpiqa imaymanaña rimayta munanki qollqata churaysinkiku upallay yaw asno nispara ama rimaychu semikita wesqay upallay nispa riki chaykunaya kay pero suyunchikpi wawqi pasa imaymanataña noqanchista qollqiwan upallachiwayta munanchik imatataq ruwanchikman qollqirayku qalluyqa upallankuya qollqirayku qalluyqa tz'inmi kanku mana rimarinkupaschu qallunkuta q'uturqunku chay ratuqa chaynan wayqiy chaymi kay willakuykuna kunapunchay Víctor Sanabria nisqatan hawashanku kay testigo protegido paymi nirun paymi qollqita chaskiran kay 2020 watakunapi nispa kay mineros informales nisqamanta rikunchis milloy Madre de Dios chay uqurapis minería informal aska hinaspa imaymanata paykunapas chaskinku qollqillata chaskikunku chayqa tz'inllaña mana imatapas rimarinkuñachu llank'arakamunchis nispallaña runaqa riman ruwan chaymi wawqiypanay willakuykunakuna punchaywan astawan kayta yachayta munanki chayqa qatipamayku noqayku allinta yachachisaykiku astawan Jesús asimillapi kay willakuykunata tupananchiskama